Pemirsa sesolahan joget pingitan pindah ke tetamian kesenian Bali sani ngelimbak dukmasan kerajaan. Sesolahan ini ucap wenten pahan sani kepingitin inggih punika pengibing wantah kedadosang nyarengang ngigel tur nenten kedadosang ngusut pregina joget. Yayasan Seni Tripustaka Sakti Banjar Pekandalan Sukawati Gianyar ngibur penonton antuk nyolang joget pingitan sani pinaka sesolan dukirin sani wanta kesolang ring ajeng Raja-Raja Bali. Joget pingitan sat maka pinaka widyadari sani tedun kemercepade. Ring sesolahannya nih joget inucap keiring tingklik antuk laras pelok inggih punika gandrangan. Pahan sani nenten kedadosang ritat kala nyolang joget pingit pengibing wanta side nyarengin ngigel. Tur nenten kedadosang ngusut pragina joget, puni ketaler, pragina joget nenten kedadosang ngusut sang pengibing. Ring tengahin penglimbakannya nih, joget pingitan sampun ngelimbak ring wawidalan Gianyar. Pemekas Kecamatan Sukawati sekadi Paku dan Tegenungan Sahabatuan, inggian silih tunggil seniman sane dados ikon tari joget pingitan inggi punike, sang sane sampun palatre ni ketut cenik. Reportoir sanes sidak kedadosang lakon joget pingit punika, inggih punika indik cerita penyalonarangan. Tari Bapang Gede dados igelan dasar kasering tari joget pingitan. Tio Sisye, Mata Gede, Rarung, Pandung, Rangde, tur tarian barong, sane dados pahan tari joget pingitan. Dewi Swarini, Bali TV.